Weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Watieko jomnyien matut ke kuok e kor gwenge county ma Nakuru kumayudo ni ji adek nowito ngimagi masiche ariyo mag apaya e gwenge ma Kaptembwa mane county no ma Nakuru. Ka ji ariyo manowito ngimagi ne tiere apaya ma Wechego Karandit mano e gwenge ma Tinet Ward, kama bende lori ne otuomore kod nyamburko mar ng'ato ma bende nowe ji ariyo kowito ngimagi. Ka jodak e gwenge makuno ywak ewi chal mar apaya ma bende osekelo midhiero mathoth kaluwore kod masiche maket kod mago. Kwa majina naitwa Samson Ekales, mimi ni mkazi wa hapa, and there has been a public outcry about barabara kutoka Ngata Bridge kuenda mpaka Arvis. Now Arvis in fact is a very big institution. We have tried to talk to the MP tukamwambia about barabara, yeye anajua condition ya barabara. I'm Dennis Kipiego and I'm a student here at Arvis. I think the government should check on street lights pia sana because hapa ni wanafunzi na wanapita kwa barabara sana. Unaweza pata watu wanaporo masimu, wanaporo mavitu just because of insecurities. Peneto weekly for my student hapa. Isemia bridge tumetengwa sana, ukiangalia reason for the last 1 month kumekuwa na wizi, mauaji. Mimi naitwa Joe, mwanafunzi wa Arvis. Mimi Kenya naweza sema ni tutengenezewe barabara. Hiyo barabara ukipanda bike hata uko comfortable. Unarusha unachoka hata kama unaenda kwa boyfriend unachoka. Ti usiku hapo huwezi pita saa moja ukiendea sapa.